niba umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe bose batangiye kuvuga nabi mu ruhame haba hari ikitagenda neza. Urwo ni urugero rwa Luka Jovic wa Real Madrid washinjwaga n'inzego z'umutekano ko yarenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mu kwezi kwa gatatu, nyamara ni nyuma y'amezi 3 izina rye aryoherwa cyane muri Serbia. Niki cyabaye kugira ngo Jovic ave ku kuba intwari ahinduke umuntu mubi ndetse urenga no ku mategeko mu gihe gito? Mu mpeshyi y'umwaka wa 2019 Jovic yari umukinnyi ushakishwa n'amakipe menshi ku isi afite izina rikomeye iwabo muri Serbia. Uyu rutahizamu wakuriye muri Red Star Belgrade agatuzwa muri Benfica Lisbon nyuma akaza kwegeza muri Eintracht Frankfurt 2019 wari umwaka mwiza mu buzima bwe. Nyuma y'ibitego 17 muri Bundesliga n'ibitego 10 muri Europa League ndetse azana mu ikipe y'umwaka muri ayo marushanwa yombi. Bidatinze Luka Jovic yahise yerekeza mu ikipe ya Real Madrid kuri $30 z'amayero ku myaka 21. Gusa n'umusore utari mu mujyi wa Espagne n'umwaka wa 2020 nk'uko itangazamakuru ry'abo muri Serbia ryabitangaje. Nibyo yabaye umunyamahirwe make mu kibuga, ibitego yatsindaga akavuga ko yaraririye, ibindi akabihusha imbere y'izamu ku buryo amakipe yagiye mu kiruhuko cya COVID-19 afite ibitego 2 gusa. Byanatumye akomeza kwibazwaho. Birumvikana no mu ikipe y'igihugu yatangiye gutakarizwa icyizere. Umutoza mushya wa Serbia Ljubiša Tumbaković nawe yatangiye kumwicaza ku ntebe y'abasimbura. Ku mukino wa mbere umutoza yatoje, Jovic yabuze muri 11 wabanzamo. N'umukino wo gushaka itike kwerekeza muri Euro wahuzaga na Portugal. Serbia itsindwa ibitego 4-2 mu rugo. Jovic aza mu kibuga asimbuye ku minota 87. Jovic yahise yisubira muri Espagne. Umukino wakurikiyeho wahuje Serbia na Luxembourg ku itariki ya 2 z'ukwa 9 ntiyigeze awitabira kubera ko yavuze ko yari afite ikibazo cy'imvune. Nyuma y'iminsi 4 yagaragaye Bernabeu mu mukino wa Real Madrid. Ibi ntibigeze bishimisha benshi muri Serbia harimo n'abafana. Resultat byishimiye cyane n'umutoza wa Serbia Tumbaković kuko urutonde rw'abakinnyi bagomba kwitabazwa kuri uwo mukino Luka Jovic yari arimo. Gusa ntiyigeze abivuga mbere ko atazaboneka. Mu kiganiro n'itangazamakuru umutoza wa Serbia yavuze ko nta kibazo afitanye na Luka Jovic, ahubwo Jovic afitanye ikibazo nawe ubwe, kandi ko Jovic agomba kwemeza abafana n'itangazamakuru ko yiteguye. No mu yindi mikino y'ikipe y'igihugu Jovic ntiyigeze yitabira. Umukino agomba kuwuhuza na Norway wasubitse kubera COVID-19 nabwo yari yavuze ko afite ikibazo cy'imvune. Itangazamakuru rikomeza kumushinja ko yamaze kumva ko ari umuntu ukomeye nyuma yo kugeza mu ikipe ya Real Madrid. Ibyo ikipe y'igihugu ntacyo bikimubwiye. Icyorezo cya COVID-19 nacyo cyabaye nk'igishimangira kwitwara nabi kwa Luka Jovic. Aha ni nyuma y'umukinnyi wa Real Madrid ukina basketball Trey Tompkins apimwe agasangamo COVID-19. Real Madrid igategeka ko abakinnyi bayo bose bakoresha ibibuga by'imyitozo Ivardebas bagomba kujya muri gahunda y'iminsi 40 mu rugo. Ibi byanerebaga abakinnyi bose b'ikipe ya Real Madrid. Nyuma y'icyumweru Jovic yerekeje Belgrade nk'uko ESPN yabitangaje n'uruhushya yawe n'ikipe ya Real Madrid, ariko yabwiye ko atagomba kujya ahari abantu benshi. Gusa Jovic akijya muri Serbia ntiyubahirije amabwiriza y'igihugu yo kwirinda COVID-19 ngo yishyire mu kato. Ahubwo umunsi ukurikiyeho yahise agaragara yarenze ku mabwiriza. Byatangaje ko yagaragaye mu iduka arimo guhaha. Amagambo atari meza y'umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe atangira kumuvugwaho. Nibyo minisitiri w'intebe ntiyigeze avuga izina, ariko yatangaje ko hari ingero mbi z'ibyamamare mu mupira w'amaguru bihembwa amafaranga menshi ariko idashobora kohereza gahunda yo kwishyira mu kato iyo bageze muri Serbia. Umukuru w'igihugu Alexander Vučić nawe yunzemo avuga ko nongera gusohoka mu nyubako ye agomba gufatwa agafungwa. Ubuzima bw'abaturage nibwo bw'ingenzi kuruta miliyoni ahembwa. Jovic mu kwiregura yavuze ko agomba kumenyeshwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 n'ababishinzwe akinjira mu gihugu. Aha yatanga inkunga y'amafaranga yo gufasha igihugu mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Gusa ntibyakiwe neza kuko yabikoze ku gitutu cy'abaturage. So umubyara nawe yagiye mu itangazamakuru ngo arengere umuhungu we ariko biranga, ndetse anavuga ko umuhungu ashobora gufungwa kubera ko ku mabwiriza ajyanye no kwirinda. Nk'uko mugenzi we bakinana Alexander Prijovic yakatiwe amezi 3 azira kurenga ku mabwiriza yo kwirinda. Uyu ni umwaka wari ukomeye kuri Luka Jovic nk'uko byatangajwe na Dragoslav Stefanovic. Arimo anakora cyane ndetse 100% kugira ngo yongere agire ejo heza mu rugendo rw'umupira w'amaguru. Ibi tubaho byose mu buzima suko tuba twabihisemo, hari n'ibiba kubera amahirwe make. Luka Jovic aracyari muto ku myaka 21, aracyafite ubushobozi bwo guhindura buri kimwe, n'ubwo mwaka wa 2020 wamubereye umwaka mubi. Mwakoze kudukurikira, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu.